Na OPCN ang nagajanmit nginapai biyang siya gibenta jong kakubor. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka jingalang kabalasyong haka arpusan tarik mentau benay jemang arhajar arpo. Kalay tay sa niba halor kumno banikit ya baalang ya kelengkor haka ni kapor baga sorkar karang ya kun ya katma ban kanglat na gajing sa priang jong kunyang jingpang COVID-19. Hadin bele tay sa niba ka jingalang haka ni gasngi kalasyem ekaray ban ay jingerap lang ya ki quarantine center kebala penbiang daki dorbar cunong. Habakran hakinong patay kubor hadin ke lang jong ke Executive Committee u Chief Executive Member jong ke KHEDC u Batita Starwell Khan ulaya thu ba ke Executive Committee hadin balaya mirjimut lang da baro ke Executive Member kala shim ya karai ban ajing rap da kapisa ya ki dorbar shnong ki bala pinbiang ya ki Community Quarantine Center na kabanta ban pensa ki samla bat kitu ki batre shabar jalla hendrai ki balawan phaino shalaying hadin bala don kejing kangshnong hakari barok kawai banyada na kejing sapriang uknyang jingpang COVID-19 yakane kejing ajing arab sekidor barshnong anpha lengba ki MDC ki ban shimkya banlum jingken halaki jong ki constituency bat ban penpoy ki kertang jong ki shnong hashwa kalai photarek menta ubnai jimmang kejing ajing arab kan long bet da kapisa hendrai yakasong pisa nbha ru katkum kejing don ki brio ki basa hakita ki quarantine center Hakane kejing keren bat kinong patay kubor ubat titas khan ulakan thwa jurru halo kejing sya pen ibor ki samla khasi bat ki badai na ki wei de jalla jong ka than chatai lam mingi kabala ja hakawei ke jaka sange rel hakajalla bihar bahadin ba nakaliang keconga ngala ya keren ngilapan pau sya sorkar bangi di bendon bet ya kini ki quarantine center bangalakan turu ya ki doba senang baki de ban ya simkhia tengala isya ya kejing simkhia ka jongki tena kata daw nakaliang jongi kum ka council ni snode ya ka ba ngi de ban ajing erap ya baro kini ki quarantine center ki bala panya da ka doba senang hakaliang jong ka jing ya de bat ka rai jong ka sorkar haka jing sya nakaliang ka government kila IT haka district administration ban pleno katu kat ni ki bentah hajing ade baka yudu bat kiwi ki yo te nga kerpat ya ka board district lang baka jing trilang bat ngi ka council let's say lada ka jinglong jingman haka ni ka district ka jongi kala kham ibet let's say kala dei ka pore ka ban island ba katu kat ni ki bentah kum bangila Pak kajing kerpat haki tayo ki beladap kamtam hak bede begitu kayo dilang nak bentaki nong rep bahkan pelino beriu ki jungi ki lasya haras haka hapot karel kamtam hak ki poi hapot bihar baladon ru ki parolok jungi ki bana north east ki balaman south bat ngasngau ba ban penrem ya kani ka jingjil le riu khlau jong kini ki brio hakum kani ka por ka ba ka rihi barok ka wei ka perthei barok ka wei ngidang ya telimlan ban ya le persya ya uni COVID-19